নিকাচিত কণ্টেষ্ট এটা হৈ আছে মডেল অফ দ্য ইয়াৰ 2022 মিষ্টাৰ মিছ আৰু কিডছৰ ইয়াত মোক জাজ হিচাপে মাতা হৈছে আৰু ইয়াত আহি খুবেই বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা কণ্টেষ্টেণ্টছ আহিছে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু সকলোতকৈ মানে ভাল লগা কথাটো এইটোৱে মানে পাৰ্টিচিপেণ্টছবোৰৰ উৎসুকতা বা যিটো ইহঁতৰ আগ্ৰহ দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু আগলৈও এনেকৈ ভাল ভাল প্ৰগ্ৰাম আমাৰ নিকাচি বা আমাৰ এনেকুৱা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা হৈ থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এই ভিতৰৰ অঞ্চলত ৰাজু বৰল বা আশিষ গজমেৰে পাতিছে কি ক'ব? ৰাজু বৰল আৰু আশিষ গজমেৰ মই বহুত আগতে লগ পাইছোঁ সিহঁতক। মই যেতিয়া মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ ডেইজিং জাজ কৰি আছিলোঁ, সিহঁতে কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলে, তেতিয়াৰ পৰা ইহঁতেও মানে বহুত বেছি আগ্ৰহেৰে মানে কামবোৰ কৰিছিলে বা আগ্ৰহেৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আৰু আজি এদিন আহি এনেকৈ ইমান ডাঙৰ এটা শ্ব' পাতিব বুলি পতা দেখি মই বহুত বেছি আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ মোৰে মানে ষ্টুডেণ্ট বুলি ক'ব পাৰিম আৰু খুব ভাল লাগিছে। সকলোকে কণ্টেষ্টেণ্টছ বা আমাৰ সকলোকে য়াং জেনেৰেশ্যনক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি ফিল্ডে নহওক, যি ছেক্টৰে নহওক কিয়, বি কালচাৰ বা বি স্পৰ্টছ বা যি ফিল্ডে নহওক কিয়, হাৰ্ড ৱৰ্কটো থাকিব লাগিব, পেচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু ডিটাৰমিনেশ্যনটো যদি ষ্ট্ৰং থাকে তেতিয়াহ'লে আগুৱাই যাব পাৰিব। থেংক ইউ। कंसेप्ट है ये मतलब कि एक्चुअली उनकी गलती नहीं, बिकॉज पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था। तो भी फैशन शो अभी बहुत नया कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हमें आई थिंक मुझे लगता है कि आज के जो 21st सेंचुरी में ग्रो होना चाहिए उसका। तो फिर फैशन शो वही है कि छोटे छोटे कपड़े पहनना ही फैशन नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि फैशन इज़ ऑल अबाउट अपडेटिंग योरसेल्फ। आप खुद को कितना अपडेट करते हो डे टू डे लाइफ में, आप पर्सनैलिटी को कितना अपडेट करते हो, आपके पास नॉलेज कितनी है, आपके पास करंट अफेयर्स आप कितना अपडेट हो, फ़ोन से लेके टेक्नोलॉजी से लेके ऑटोमोबाइल से लेके जितना आप अपने आप को अपडेट करते हो, दैट्स अ फैशन। तो फैशन इज़ नॉट ओनली अबाउट क्लोथ्स, इट्स ऑल अबाउट अपडेटिंग योरसेल्फ एंड योर पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल। वही है कि यहाँ पे बहुत से बच्चों का जोश देख के, जो इतने छोटे छोटे बच्चे किड्स से लेके मिस्टर मिस से लेके जो इतना क्राउड है, जो जुनून देख के बहुत अच्छा लगा। आई होप कि ये जुनून आगे बरकरार रहेगा और ऐसे ही हम अपने कल्चर, क्योंकि फैशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारा कल्चर शो होता है। हम दूसरे जगह में जाते हैं, हम अपना कल्चर पहन के जाते हैं, अपने कल्चर को आइडेंटिटी को लेके जाते हैं। तो आई होप कि ये जुनून है ये आगे बढ़ते रहेगा इन अ पॉजिटिव वे। ऐसे ही बढ़ते रहने के लिए मैं विश करता हूँ एंड आई होप एवरीबडी विल ग्रो वेरी पॉजिटिव। ओके, ये जो मिस्टर मिस मॉडल ऑफ द ईयर जो है ये निकासी में हुआ है, मुसलपुर जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे ये बहुत अंदर का एरिया है, फिर भी यहाँ पे जो इतना जुनून क्राउड देखे आई एम रियली एस्टोनिश्ड। बहुत अच्छा लग रहा है, इतने अंदर के एरिया में भी इतने क्राउड आ रहा है और तो निकासी में ये हो रहा है एंड आई होप कि यही चीज़, यही जुनून आगे हर एक जगह में हो तो दैट विल बी वेरी गुड। में जो कि मिस्टर डेजिंग रह चुका है, उसके बाद जो राजू बुराल है, तो आज तो आशीष गजमेर को हमने ही मेंटर किया था, तो वो हमारा ही एज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट बोल सकते हैं हम उसको। तो इट्स रियली गुड टू नो कि ये लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं ऐसी जगहों में कि लाइक ऐसा फैशन शो करा के अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। प्रोग्राम तो आमी মই আৰু ৰাজু বৰাল জিও দুজনে মিলি কিনে পাতিব ওলাইছোঁ। ফেশ্বন শ্ব' এই জেগাত বহুতে গম নাপায় ফেশ্বন শ্ব' মানে কি হয়। চ' বাহিৰত যেতিয়া যায় যেতিয়া ফেশ্বন শ্ব' এই চব প্ৰগ্ৰাম দেখা পায় তেতিয়া চবে চাইয়ে থাকে যে কি হৈ আছে কি হোৱা নাই। ফেশ্বন শ্ব' মানে খাটা কাপোৰ পিন্ধা মাত্ৰ নহয় বা বয়াকৈ নিজক দেখুওৱা মাত্ৰ নহয়, নিজক ভালকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা লগতে স্মাৰ্টনেছ প্লাছ যোনটো হয় এইটো বহুতে ইউজ হোৱা ফেশ্বন শ্ব'ত। চ' এইটো আৰু বাঢ়ক যেন, সেইকাৰণে মই নিজৰ জেগাত এই ফেশ্বন শ্ব' পাতিছোঁ। এতিয়ালৈকে 70-80 হৈছে আৰু বহুতো ভাল লাগিছে। আমাৰ এই জেগাৰ পৰা বহুতো টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী ওলিব দেখা পাইছোঁ। চ' আগলৈ আৰু ভাল আৰু কিবা কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কোনটো আছে মিষ্টাৰ মিছ আৰু কিডছৰ মডেল অফ দ্য ইয়াৰ যোনটো আছে এইটো আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু লাষ্টত কুৱেশ্যন এনচাৰ ৰাউণ্ড হ'ব। পাৰ্টিচিপেণ্ট আহিছে অল অভাৰ আসামৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, শ্বিলং, অৰুণাচল বহুতো জেগাৰ পৰা আহিছে। জাজ হৈছে আমাৰ শিৱ বসুমতাৰী, মিষ্টাৰ ডেজিং 2018 এণ্ড মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া টপ মডেল 2019 উইনাৰ। লগতে আছে আমাৰ হেলিনা দৈমাৰী, তেওঁ এখন বহুতো ডাঙৰ এক্ট্ৰেছ হয়, লগতে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তেওঁৰ বহুতো নাম আছে। নৱপ্ৰজন্মক এয়ে কওঁ যে
ফেশ্বন শ্ব' যোনটো হয় তাৰ পৰা বহুতো শিকিব লগা আছে আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰক তাতে ফেশ্বন শ্ব'ত বেয়াও আছে কিন্তু এই নহয় যে আপুনি ভালকৈ এই বস্তুক লৈ যাব নোৱাৰে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আপুনি বহুতো ভাল আৰু বহুতো উচ্চ নাম লৈ যাব পাৰে ফেশ্বন শ্ব'য়েদি আমাৰ এই অঞ্চলত এইটোৱে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আমি পাতিছোঁ এইবাৰ জাষ্ট চাবলৈ পাতিছোঁ যে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন পাম অডিয়েঞ্চৰ পৰা আমাৰ ককা দেউতাৰ পৰা চ' অহাবাৰ ভাবোঁ যেন আকৌ এইটোত চাই অলপ ডাঙৰকৈ কৰিব পাৰোঁ যেন দৰ্শকৰ সহায় বহুতো ভাল আপোনালোকে চাগে এতিয়াও শুনা পাই আছে চিঞৰি আছে তেওঁসকলে আৰু যিসকল আমি জাজ মাতিছোঁ তেওঁসকলে মানে বহুতো ডাঙৰ স্তৰত এইচব কৰি অহা হয় চ' অডিয়েঞ্চৰ পৰা ফুল ছাপোৰ্ট পাই আছোঁ আমি উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমাৰ এইখন জেগাত ফেশ্বন শ্ব' বোলা যোনটো বস্তু হয় যোনটো টৰ্ম হয় এইটো বহুতে বেয়া ধাৰণাত লোৱা যায় চ' মানে সেইটো কাৰণে মোক এই জেগাত দেখাব ইচ্ছা আছিল যে ফেশ্বন শ্ব' মানে সৰু কাপোৰ মাত্ৰ নহয় বা বেয়াকৈ কৰাও মাত্ৰ নহয় नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ यूपीएससी एफएससी डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360